Cebrailom Hazbora šekelam Ref dođe pred njim naziva selam uze cara svjetskoga odnese do Sidretul Muntaha ga donese što god viđe na nebesim robova dragome se Bogu svako priklanja neko uči neko seždu činjaše neko kija neko Boga moljaše Muhammedu hoş geldi davaju sa ta'zimom prema njemu gledaju rekoše mu ja najviša je tebi milost kod Boga. Ovaj miraž i polazak sretan ti za veru tve ti ćeš noćas Boga dragog vidjeti, ti ćeš noćas sa Allahom zboriti. Ko ti nama niko do sad ne dođe, Božju milost ko ti niko